बीजेपी की टिकट पीगनी हाइना सेल चाउना डिमांड तौरंबा मियोय अनि मियामना फादुना पुलिस ता सिनख्रे खुरमजरी ISTV की मणिपुरी पाउमियंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोक्सरी हौजिंग मपुंग ओइबा पाउसिंग भारत सरकार ना चमंगा चटपी अमसुंग लिसिंग चटपी चटनररोय हाइबा वाफम लाकपदगी न्यूज़पेपर हाउसिंग दा अचौबा प्रॉब्लम अमा लाकपना ngasi इम्फाल दा न्यूज़पेपर सिंग फोंगनाखिद्रे अमरोमदा ngasi ऑल मणिपुर न्यूज़पेपर पब्लिशर्स एसोसिएशन अमदी ऑल मणिपुर न्यूज़पेपर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ना कैसामपाट लाइनबी कम्युनिटी हॉल दा वकत मिफम चथखरे वकत मिफम अदुदा पब्लिशर्स सिंग पाउमी सिंग अमदी डिस्ट्रीब्यूटर्स सिंग सुसरुक याखी ऑल मणिपुर न्यूज़पेपर्स पब्लिशर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट नीलधजना थेंगनरिबा खुदोंचादबा सिंगी मतंगदा RBI चीफ जनरल मैनेजर P विजय कुमार दा आईबा सेरोल थाखरे मतम खरदी न्यूज़पेपर पुथोकपा ngamloidori हाइरी अरिसिदे याद्रेबा पैसा इलीगल ओइ पैसा अमा अखोइना लोक्सेलिसे अखोइसु साइगी इलीगल ओइ पोर अमा अखोइना तौवेना अखोइना लौजेबा हाइदि हानगी मोइना सदबा याद्रे हना लौखोइबा संगा सबिसिंग सपिसि सिनबै डिपार्टमेंट हागद्रा एस्टाब्लिशमेंट हागद्रा खर लौथुइबा सिगिसि नान अखोइगी नबे मैतांग तामनि बो याने हाय मने अदो जिदि नबे मैतांग कुमरि बो याने हायना सुमु हाइग्रेको सि ग्रुप से अखोइगी मीडिया सुसु यहमबिरबदि हुजिकी अखोइ थेंने प्रॉब्लम जि थेंनरवेबा मोइगी मखुता साइगी हाइबा पैसा अनौबा सतपा अखोइगी सि मरांग काइन लेरे हाय कानुदा अखोइ अमु खबर फोंगबा होजेगे ना अखोइ अमाइन खंजरी हिल मणिपुर न्यूज़पेपर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी अजित वांगखेमसाना चटनररोय हाइखिबा अरिबा चमंगा चटपी अमदि लिसिंग चटपी असि प्रेस तपीबदा लौ यादबा अमदि कस्टमर सिंगदगिसु अचोइबा फंगलक्तबा कया लैबना अवाबा कया नंगले फिबम असिदगी न्यूज़पेपर फोंगदबनी हाइखि अचोइबसि मरांग कायनबा अखोगी नखोगी खबर पीरिबसि नाउसिंगी पैसा काइथो काइसिंगि सरकारदा नखोगी आइखासि पुरगा अचोइबसि पीयू याबगी रिलीज खर कोमतो कोमसिन सरकार ताइनरगा सिउमबगी असोइबजे पोरअगदी अखोइ हारिबा फिबमसे अखुमु खबर लेथोलसिंगी फिबमसे अखोइ यागनी अदुना मसी सरकार तंग प्रेशर पीसी अदो अखोइ खबरसे मतम कक्तन हाइ अदुबु मतम कक्तन हाइबने अखोइ हाइबा फिबम सरकारदगी हाइबा रेस्पॉन्स पॉजिटिव रेस्पॉन्स लागादी अखोइ अथु मतम दमक अखोइ खबरसे दुम अखोइ हानि फिबमदा लैरगा अखोइ नुमि खुदिंग अखोइ खबर येजगनी सदर हिल्स इशू की मतंगदा सदर हिल्स की कांग्रेस काउंसिलर तानिपाल फम थादोख्रे लोइनना सदर हिल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कौबा अनौबा पार्टी अमा सेमख्रे ngasi सदर हिल्स एडीसी की मेंबर्स लॉन्च ता पांगथोखिबा अपुनमा मिफम अमना पार्टी दगी थादोकनबा फिरेब असि लौखिबनी पक्तकनना फम थादोपगी चेरोल अमा MPCC की प्रेसिडेंट तंगसी निमित योंगबदा पिसिनख्रे सदर हिल्स पुम अपुंग फाबा डिस्ट्रिक्ट अमा ओइना लाउथोकनबा थौरांग तौरंबा अदु अरोइबा पुंगफमदा गवर्नमेंट हंदोखिबा थौंग असि कांग्रेस काउंसिलर सिंगु थाजबा मांगहंदुना इकाइबे पीबनी सही निफु हेना सदर हिल्स की मियामबो मिराइदुना थमलक्किबा थौंग असिदगी कांग्रेस पार्टी थादोकनबा फिरेब असि लौबनी फम थादोकपगी चेरोल अदुदा मेंबर दमा वाइफाई गिदी पिबम खरदगी सही तौबा ngamkhidre अदुबो महाकी अयाबदी पिरखि हाइरी अमरोमदा मेंबर जोनी गांगमई काउंसिलर की मिफम अदु यावमलबसु अकक्नना फम थादोकनबगी सोय तौद्रिंगैदा चटखि हाइरी ngarang waikong district council की मेंबर साइकोसेट किपगेंदी हानना फम थादोकपगी चेरोल पिसिनख्रबनी ngasi pangthokiba mifam aduna nauna semliba सदर हिल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर ओइना हाखोलाल हंसिंग डेप्यूटी लीडर ओइना थंगजाकिम मिसाउबु खनख्रे JSC सदर हिल्स ना काउंसिलर सिंह फम थादोकनबा अरोइबा पुंगफम अमा थमख्रबा मतुंगदा फम थादोकपगी फिरेब असि लौखिबनी JSC सदर हिल्स की माइकैदगिसु काउंसिलर सिंह फम थादोकपगी चेरोल अमा पिसिलक्ले हाइरी हाइंग JSC की मिफम अमा अयु पुंग 13 पांगथोकनी अदुमकपु मिफम असिदा करी करी खनगदगे हाइबदी हौजिकमक्की ओइना फोंदो उयाद्री लाकदौरिबा मिखल असिदा बीजेपी की टिकेट फंगनगनी हाइना मिरेप ओगदबा मियोइसिंगदा सेल चाउना डिमांड तौरंबा मियोइ अनि ngasi मियामना फादुना थौबाल पुलिस ता सिनख्रे थौदोक्सिदा चेनरिबा मियोइ अनि अदुदी मसाना बेंगोल दगिन हाइजबा मसादा यौरंबा आधार कार्ड तगी मतुंग इन्नदी झारखंड दगी शेख ब्रद्रु दोजा अपोकपा मोहम्मद नुरुल हक अमदी थौबाल निंगोंबम दगी हौजिक थौबाल बीजेपी युवा मोर्चा की सेक्रेटरी ओइरिबा ओइनाम तरपन अपोकपा इबोयाई कवी थौदोक सिंगरांग नुमिदांग
Wangkhem Kendra Mirep Oina Thokadoriba Charangpat Mamang Lekaidagi Ke Jadumani Yumda BJP gi ticket P gi haina sel launaba hotnarambadagi Jadumani amadi mahaki election committee gi mioi singna singnaduna phajinduna thambadagi khangnarakpani BJP Manipur Pradesh ki lusingba sing tanaraba matungda makhoi ani ngasi ayuk pawmi singi mamangda puthoklaba matung masana maral yajaduna Thawal police ta sinakibani Jadumani na haikibada Sheikh Bradru Doza amasung tarpan anina tha sigi tara humdoi gi athengba hingda yumda laktuna BJP gi ticket pige Sheikh Bradru Doza RSS ki miyoini lakadawribe mikhalda mai paknaba thabak thoram kayada mateng pange lupa crore ani makhai piyu haiki BJP ki lusingba singna sel piduna party ki ticket phangba yaroi haiba wafam buthajaduna lakiba miyoi ani asi singnaba phaurakpadagi party ki lusingba sing tanaraba matung makhoi ani amuk lakpa ngairakibani makhoi ani ngarang lakani haiba tabadagi makhoi bu phananaba sem sakhi makhoi ani laklaba matung memorandum of election licensing haina yanase ama lupa lakh yankhaida inaraba matung masigi chapchaba praman lairaba matamda phajinduna thambani haiki BJP Thobal district ki president L Debena oinam tarpana hojik puriba yuba morcha gi secretary phamdagi khudaktagi lokthokle makhoi anida loktuna bade yauramba miyoi sing yaurabadi party gi phamdagi khudakta lokthokani haiki BJP Manipur Pradesh ki secretary Premananda Maitaina party ki mingchat thinana bahotnaramba miyoi sing khangdokna bahotnabada achauba mateng pangliba Wangkhem Mandal BJP Thobal district amadi candidate oigadawriba Jadumani bu thagatpa phongdokhi candidate ataina su sel piduna party ki ticket phangani haiba wakhalol thadokpiyu senja thumja laitaba lamdam ama purakna bahotnariba BJP bu miyamna khangbiyu thodok asida party ki miyoi sing chenaram labadi makhoi su party ki phangpham thokpa cherak adumak phangani haiki hiram sida chapchana chenawa miyoi sing je koi phare hoje koi ki party na hoje honna bidna phare koi ki party ki khute lere hoje ti hoje lere apni na haje ningi se makhoi ni sina tana makhoi ni gi matungna kana kana leiri gi haibasi thidok pa du ga channel ma miyoi sing se dandi pi han haibasi akoi masi kaw du ni aduna akoi khute gi police na paibi gi bata su police na pubi gi bata ga su phari ba miyoi sing asida ni moi gi tungda kana kana leiri gi haraga makhoi sing je chap chana dandi pi han haibasi masi akoi kana hona minasi akoi channel ma miyoi khudi ma akoi party na lem na mata tharo haibasi mi UNC na matam sangna National Highway kada economic blockade chatharakpadagi thawgi awat apa lakhiba amadi lupa chamanga amasung lising tatpi chatna khidabadagi miyamna thengnariba khudong chadaba sing oil pump singdagi thaw launana ba amadi bank amadi ATM booth sing sel kaithokasin taunana ba queue sangna lepana chauna khudong chadaba mayokna halle Manipur Sarkar na sinduna handak oil tanker khara Imphal Ziri lambida puthorakhiba thaw sing asidagi petrol pump singda pikhi ngasi petrol piriba oil pump singda thaw launanabagi damak ngarang numidang wairamdagi hauna queue lenglaga ahing yarekna duna petrol launanaba ngainakhi thaw launanaba queue oil pump kharedadi kilometer ama hena sangba phawba yawkhi khatna chainaba thokdok thoktanaba police amadi local club ki miyoi singna ngaksenbagi thabak phawba chathaki Thau phangdabana maram oiduna school service lep uraba van pumnamak darkar oiba thau pirakpadagi hayengdagi mahausagum gari service hauragani haina All Manipur School Students Transporters Association na phangdorakli Amaromda Bisnupur district ki Nambol Bisnupur Moirang amadi kumbi gi oil pump singda ngasi thau pikhi pamdaba thokdok thoktanaba security na akanba thabak lokhatki Thawasi school van service tawriba singda marang kaina phanganbina ba thau loba lakpa miyoi amana sarkar gi pukning singsilakli Morning, I see people pass through the city. When we go to Satya, I do go to the problem. I have announcing Jetang, Matanga Haitare, exams alone Hogdore. I see color for you, I see the gee started Tore. I do PD House in the fulfill of Bangamate, school labors are asking pumps in Sida Lepana, talks of pending. I have a say, Sakai cited from. Amaromda niyom giwangmada petrol yolamba singasi mahiroi singi sangstana ma oriba Kanglaipa Commercial Affairs Association na phagatuna Zanim Streams amadi media singde yanthokre makhata na association sina sana thaknabagi potlam singi matangda su mityeng changba hauragani hairi niyom kaina yolamba gaidi akoina lepan lai dana phagalaga lebak mayam da yong thokjagani adugo loina na petrol ketana tana
अखोइना अतोप आइटम सिंगसु मखा ताना हन्म कौबो लेतना ड्राइव चसगने अदुगा मरोइना अखोइना ngasi थाव पिजरिबसी लेबाक मैम की खुनाय असिगी अचौबा दायित्व लौबिरिबा प्रेस की सिनो अमसुंग जिनिम्स रिम्स स्टाफ सिंगा मरोइना ngasi की थाव सिंगसी अखोइना यंजबने MU के स्टाफ अमदी महिरोई सिंह हयेंग MU गेट पेट्रोल यनगनी हाइना कंगलैपा कमर्शियल अफेयर्स एसोसिएशन की कन्वेनर एन रतन हाइरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मणिपुर की मेंबर्स की पेट्रोल नवंबर 10 की अयुपुंग मापनदगी खाबम लमखाई दे लेबा मणिपुर हाईवे सर्विस स्टेशन दे यनगनी हाइरी मेंबर्स सिंगना हयेंग अयुपुंग 13 दगी बार की ऑफिस दगी कौपन लौननबा सेक्रेटरी की चेरोल मन खंगहल्ले UNC ने चथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट की मायोक्ता बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम सिंदा काउंटर ब्लॉकेट चथब लेप्ट्री तिदिम लंबी अमदी वांगू कुंबीदगी चुराचानपुर तमना पुरकपा चाना थकनबा पोलम कया मोइरांग लमखाइदा थिंगबगी खोंजंग चंगसिनखी ISCO क्लब मोइरांग पंसांग लेकाई अमदी लमदम अदोम की मैरा पाइबी लुपसिंगना मियोय कयागा लोइनेना पैसेंजर बस सिंग खामदुना चेक तौखी चुराचानपुर तमना पुखीगदबा चेंग यावना तई असा अथकी पोचै कया बस सिंगदा पुरकपदगी लौथकी इकोनॉमिक ब्लॉकेट लोरबा मतुंगदा पोचै सिंगसी मसा मसादा खुसिनगनी हाइरी UNC ना मतम सांगना इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथरकलिबा सिगी मतंगदा मिफम अमा यारी पोक्ता पांगथोक्तुना JSC अगेंस्ट इनह्यूमन इकोनॉमिक ब्लॉकेट कौबा बॉडी अमा सेमख्रे मिफम अदुना मणिपुरदा मियोबे खुनागी मायोक्ता तौरकपा इकोनॉमिक ब्लॉकेट खुदिंगमक मायोक्नादुना पाखुम पीगनी ब्लॉकेट चथरिंगै मनुंगदा पोचै सिंग पुसिनबा अथिंगबा थमले काउंटर ब्लॉकेट की सरुक अमा ओइना ngasi यारी पोक्तगी पुसिनबा होनारंबा पोलम कया मरुम चिंगथख्रे अथुबा मतमदा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सिंग यावना तोंगान तोंगान पोलम सिंग पुबा गाड़ी कया इम्फाल जिरी लंबीदा लाक्तुना इम्फाल दा यौरकलगनी हाइरी जिरीबामदगी इम्फाल की दमकता थोरखरबा गाड़ी सिंग अदुदी पेट्रोल टैंकर 19 डीजल टैंकर 19 LPG बुलेट टैंकर 19 ATF ऑयल टैंकर अनि FCI की सेंग पुबा गाड़ी हुंपुतरु हिदाक लांथक पुबा गाड़ी अनि सीमेंट गाड़ी निफुतरु अमदी अतोप्पा चाना थकनबा पुबा गाड़ी 15 पुन्ना गाड़ी चनी 19 असि मंगा सुबा मणिपुर राइफल्स की CO अमदी तमेंगलोंगी SP ने एस्कॉर्ट तौदुना पुथोरकली हाइरी मणिपुर की येलौमी सिंह की मनुंगदा मरुइबा ट्राइब अमा ओइरिबा मैतै मितैबु इंडिया की संविधान की आर्टिकल 342 क्लोज 1 की मखादा शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट यहनगदबनी हाइना चंगसिलखिबा खोंजंग की सरुक अमा ओइना ngasisu नुपीलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ममांगदा खोंजंग चंगसिनख्रे शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की थौमी कयाना कमिटी असिना तालिबा डिमांड असिगी मतंगदा नुपीलाल कॉम्प्लेक्स ममांगदा पुल्लगा सीएम बंगलो तमना चंगसिनबा हनखी मणिपुर पुलिस ना अथिंग पीबदगी ngaiha मुगनारबा मतुंगदा खनगलअबा मियोय खरा सीएम बंगलो तमना संगहनखी अदुबो चीफ मिनिस्टर ngasi nungthil pung anida दिल्ली की दमक इम्फाल थादोकनी उनबा यारारोय हायरकपदगी उनबगी अयाबा पिरखिद्रे हाइरे खोइसावनरबा मियाम अदुना नुपीलाल कॉम्प्लेक्स ममांगदा पुल्लगा सीएम थोरकपा ngaiduna प्रोटेस्ट तौखी बंगलोदगी एयरपोर्ट तमना खोंजल यांगना लाखिबा सीएम दा मैतै मितैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट याहनगदबनी हाइबा खोलाव कया लाउखी हिरमसिगी मतंगदा कमिटी असिगी कन्वेनर मुतुम सुरामनीना मैतै मितैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहंदुना संविधान मणिपुर की येलहौमी कांगलुप ओइना सखंगहंदुना मुतखिदनबा ngaklau pihanaba amasung iramdamgi lengakta maruoiba thaudang lawba ngamnanaba miyam hopna hotnaminaba haibasi tawdaba yadraba khongthang amani haiki मसी चंजल लेबा खोंजंग से याम डेमोक्रेटिकली चंगपनेबा सिदै द माना मियोय मरे मंगाद वरगसु ममांग द पीगिबा एपोइंटमेंट लो पीवने पीगिबा सेगा करी लेगे हाइदना वाम द हाइननबा खननबा एपोइंटमेंट पीदबा हाइबसे इशू सि मा मसे खंगदे अदुगा मा मितै सिरगसु लमदम सिदैगी मितै मुट खरगसु मा मागी पार्टी कंदबा यादे हाइबा वाफम दो अदुम द वइना चक्पा माली अदुगा मैतै लेत्रकांदा मणिपुर की सीएम होइबसु मा मपुंसिदा फंगि फंगोय मैतै मयामसिने यारत्रकांदा मा चीफ मिनिस्टर ओखर इबोबी से अमु हने चीफ मिनिस्टर होइबो फंगोय से अखोय थमजगे इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडो ना थासिगी तरह तरुक्ता कोंगबो बाजार RPF के एक्टिव मेंबर अमा फारे हाइरी पुलिस की PRO की सेरोल अमना फागलबा मियोय असिगी ममिंग वहेंगबम सिंगजित सही 53 अपोक्पो लोकेन कुंबी IB रोतगिनी महापु वहंग पहंग तथरबा मतुंग नुपी पुलिस यावना चतुना कक्सिंग सुमाक लेकाइदगी नावरेम ओंबी सिला मपुरबे बिरेन कोबा नुपी मेंबर अमसु फागतखी अमरोमदा थौबाल पुलिस कमांडो ना UNLF की मेंबर अमसु थौबाल बाजार एरिया दगी फारे
फारबा मियोय असिगी ममिंग एलांगबम बिस्वजित सही कुंतरुक अपोकवा लेखिद्रबा सामो खांगाबोक पार्ट 1 खुलाकपम लेकाइदेगिनी हाइरी हौजिक पाउगी मरकथन ब्रेक अमतंग Sangai Festival the Hangjagadoriba Bebet Designs Photo Studio Nagamapal Kobe Sangam Lekaidagi Adongi Apamba Pot Ameka Leviduna Lucky Winner Oibiu Prizes String Adudi Miamgi Hena Kodong Java Yinjanaga Lupa Chamanga Amadi Listing Chapigi Note Lozirani Lake Safe Sangai Come enjoy the Sangai Fest and please do buy products from Bebet Stores. Masi Awang Poki Ahanba TMT Bars Industry ni Industry asi 1993 ki December thada linkha chekibani Saiji TMT Bars asi German technology na sajabani Saiji TMT Bars asi Awang Poki ising sitka yamna chanai Aikhoina yum sajabada TMT Bars asi sizinajai Saiji TMT Bars tengba sagatpa khudingmak aikhoi gi marup Constipate sizinabiu Constipate sizinabana manung sakma nuaitaba constipation problem kohon mangami Itam tanba maham sadaba singmusu kohon mangami Nomada tumam daida lubu saba ising glass amada chamas amana traga anida thadaraga sizinabiu Constipate National Institute of Technology NIT Manipurna Indian Society for History of Mathematics ka khusamnaduna Langol dalai ba NIT da History of Mathematical Sciences ki matangda conference ama pangthokre hogdokpagi tharomda NIT ki Director S Birendra Singh Indian Society for History of Mathematics ki President S G Dani Registrar R K Ladit amasung din ki S Manglemna maruoiba miyoy sing oina saruk yakhi Organizing Committee ki Convener Yumnam Rohena Conference asi National amasung International Expert amasung Scholars singa Mahiroi singa Knowledge Exchange tauna ba amasung makhoi gi haising ba adu ulana bagi khudong chaba pinana ba pangthokpani haiki Mathang sahi gi angan masarukta pangthokani panari ba taramathoi suba Manipur Vidhan Sabha mikhala sida Langthabal Kendra da BJP gi mirep oina chongthorakliba ojoi gi election campaign ahanba oina ngasi Kakwa Sorokhaibam Lekai de Pangthokre Masing Yamlaba Miyam Galoinena Yumthong Kuding Sangduna Vote Komkiba Galoinena Poster Campaign Suzathaki Campaign Ngamari Lenena Ozoina Sahi Lisang Sitna Ohongba Mata Purakpa Ngamdriba Bharat Asing Asidi Narendra Modi gi lising makhada awanba mapurakpasina Manipurda su Asauba awanba malaklagani haiki Bank Tamiyam na sel kaitok na ba amasung thamjin na ba queue sang na lep libesingda BJYM Nambol Mandal na ising yendu na mating pangkre Mandal ki President na miyam na sel lokthok pa amadi thamjin ba lakpada kharadang oirabasu awaba kok na ba mating pangbani ngasi SBI Branch Nambol Cooperative Bank Nambol da Mandal gi thongmising na mating pangki Paisa lokthok pa lakpi nupi amana handaki khongthang asi afaba oirabasu hojik oinadi miyamda chawna awaba mayok na hali amadi paisa thamjinba amasung lokthok pa lakpadasu matam yamna mangi haiki hojine bengda paisa thambai matang jida khoji matha yam saba waba thaba amdi oire khoi yumda thabak suga dawdu sudre adagi ayung anta dagi lakpasina adum matam je phida handana phanya masing thangdana hanba samana Amaromda Rural Bank ki Manager na lupa lising ani satpi amadi chama satpi marang kaina laitaba amadi Head Office na su masing yamna piraktabana miyam gi ningba thunghanba ngamdri nungtigi lupa lising ani lokthokhanba ya halli haiki Akoi Head Office ki through the remittance sama chali remittance chalo kada koi ki porau paisa che branch ni tigi yena bani mena basu moina yang gorwa koi ki banki customer singja lakh ani ahum mari Hena sidi hena piwa ngamuktaba asma parjada su koina yam chauna paisa piwa ngamdabi khudong chado khatang de mayam ngajare lupa lising ani de hena ngamjadre ani che orsu lupa lising ani ni piwa ngamno hono Thau phangdabadagi Paumising Pau Loba Zatpa ngamlaktabagi phibam lakpada mari lenaba Minister amadi Director da thau pibinaba haijabada thawoina tabidrabasu Imphal Divisional Office ki Chief Divisional Retail Sales Manager cum State Level Coordination Manipur gi S Ibungotona Paumising gi thau phangan bibagi damak amjuna thakatpa phongdorakli
Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada union gi president Wangkhemta Samjaina Pawmi Singh thau phanglaktabadagi khudongchadaba kaya marum mayoknaduna lakpadagi thau khara mamangdagi pibinaba union na mari leinaba minister amadi director da haijaki adubu thawoi wawoina tawbikhide thawong asi union na yaningde Mari leinaba minister amadi director na thau pidrabasu IOC gi Imphal divisional chief divisional retail sales manager na Pawmi Singh gi damak ngasi thau kiloliter ani sangakpam oil pump da sinabi bagi damak union gi maikai dagi ngamkhai leitana thagat pa phongdokhi Imphal divisional office ta khoi satlakanda masi office asigi chief divisional retail khoi sales manager oibireba yes ibungo ton singha da haijaba matamda mahangna Pawmi Singh gi damuta kai du ta paw khoi thau pilo dol no petrol bigini adana masi gi khoi sojar bigini haidana ngarang asi dajabadagi mahangna Imphal oil agency da Pawmi Singh gi damakta tu ken bibirapun Thasigi tarahumdoida arong nomai khongthongda isingda iraknaba mama masa anigi punsi kannaba hotnabada masamaki punsi kathokrabi sahi tarahumdoi khakta ngairibi bebe Rajeswari gi mafamda Manipur College gi NSS volunteers singna ikai khumnaba utkhre ngasi Laikhidrabi gi yumda NSS program officer P Birchandra Nalu singduna Laikhidrabi gi imung manungga loinana awaba phongdok minakhi College asigi mahiroi singna angamba paisa khagatnaduna Laikhidrabi gi imung manungda su mateng pangkhi hairi Mayang Imphal Kendragi Manung Sanba Mayang Imphal Sabung Company Mayai Laikai Sapam Mamangi Imphal Turelgi Nongsup Thangbada Meter Sa Mayang Khairom Lambinam Thabadagi Chathok Chasinda Chauna Akaibe Pire Turel Toban Ngak Liba Returning Wall Asi Sankibe Sahi Ani Phadri Matik Sa Dabana Lambi Asi Namthakiba Oigani Nongju Tha Mamangda Lambi Asi Semjindrabadi Ising Isawi Awaba Mayok Naragani Maram Aduna Mari Lainabasingna Athuba Matamda Midyang Sangbiyu Hairi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯔꯤꯇꯦꯅꯤꯡ ꯋꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯃꯨꯛꯇꯃ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯝꯗꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯅꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯏꯊꯥꯏ ꯗꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯈꯪꯊꯥ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯜꯁꯤꯗ ꯐꯨꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯜꯁꯤ ꯂꯨꯕ ꯌꯧꯈꯤꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅꯝꯗꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯇꯔ 100ꯒ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕꯅꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯕꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯉꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤ Mayang Imphal Congress Mahila Committee gi President na Mayang Imphal Thana dagi Chirong Gambini akibena maram oiraga mayumda laibang amdabagi dai BJP na pugadabani haina phongdorakpa laibak thibani haina BJP mandal gi Mahila Morcha na phongdokle ngasi Thana Wanglaikai Community Hall da pangthokpa pawgi mifam amada Morcha gi General Secretary Chirom Vijayana Gambini na hujik hingliba miyoi ahum sikre haijallaga voter dagi kaknaba wakat khiba haiba miyoi pumna makna khangnaribani Hauzik hingliba voter singduna kari taurakani khanbadagi pakhatpa oiramgani masigi dai mahakulam jingba Congress na pugadabani haiki Manipur State Cooperative Union MSCB IUCB amasung MWCB na punna sinduna humpu humdoi suba All India Cooperative Week thoram Manipur State Cooperative Bank ki conference hall da pangthokre thoram aduda Commissioner Cooperation BB Sharma ICM ki Chairman L Tompisak Cooperative Bank ki Managing Director S Subhas MWCB ki Chairman Puinabati Susaru Yakhi BB Sharma na cooperative chawkhatpa matamda leibak asi chawkhat amjel da khong thangjinba ngamgani haiki ICM gi Chairman L Tompisak na cooperative sector chawkhatnana bahotnabada cooperative society singna puksel sengba changi haiki Tengnopal Kendra gi manung channa leiba more asi Congress na sahi tara manga sasan tawduna lakpa asida hanna phawba yengbidre Kendra asi gi bra haina Tengnopal Kendra da BJP gi candidate oigani hairiba BJP Scheduled Tribe Morcha gi Vice President Benjamin Mate na ngarang More Trade Center da pangthokpa pawmi singa unabada phongdokre pawgi mifam aduda More BJP Local Committee gi President Jangsi Haukip Committee asigi Mahila Morcha gi President Lamkho Hai Vaite amadi KSO gi thaupuba sing yauna Business Community gi mioi kaya su saru yakhi Benjamin Matina More SC Act is Policy gi corridor amo ogadori ba mafamnina yamna maru oi mahakna makha taraduna More Hospital asi Operation Theater leirabasu Specialist Doctor leitabana Operation pangthokpa ngamdri Hospital asi phawba chatliba Approach Road asi hainingai leitana phatre More gi SDO su changnai na lakpa ngamdre handaki sing isauda chenthakiba thong hojik phawba semjindre Manipur da BJP ki sarkar ama laknana bahotnabada miyamna mateng pangbiduna sotharaba More khakta natana Tengnopal Kendra chawkhat hana bahotna si haiki
कोई मोरे हॉस्पिटल है बिसिदी इट इज 100 बेडेड हॉस्पिटल नि स्पेशली सी प्रेजेंटली पोस्टिंग से डॉक्टर से 18 डॉक्टर लेरमी 18 डॉक्टर नि नंबर ददी अदबो ऑपरेशन थिएटर सु मै सेमलमे अदबो अमफाव फंक्शनल ओइरमदे दिफंग ओइरमदे अदुना मोरे द नियरेस्ट हेल्थ केयर है बिसिदी एखोइदि इम्फाल 100 किलोमीटर ताना मै लाकदौरिनि अदसिगी मयाम सी मै अवाबो मयाम दो खोइ एंड 15 इयर्स दा कांग्रेस गवर्नमेंट ना असी कुबिदे है बिसिंग असी ममांग खोंजबनी लंदन सिगी पाउमी सिंह अना अयक यावरकपदा मतेंग पांगननाबा अमदी याइफा थौरांगीदमक अमजुना सिनबा लॉटरी था सिगी कुनगी नुंगथिल पुंग मरीदा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकलगनी हिरम सिगा मरी लेनना प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा यूनियन की प्रेसिडेंट डब्ल्यू संजाइना लॉटरी ड्रॉ सिगी हाना लेखिबा प्राइज दा अहोंग बखरा लेरगनी अहनब प्राइज दा लुपा लाख कुनमंगा ओइरंबा अदु कुंदा हंथरगनी सेकंड प्राइज ना लुपा लाख तरा थर्ड प्राइज ना लाख मंगा अमसुंग मरी सुब प्राइज ना लाख अहुम ओइरगनी मंगा सुबदगी मापन सुब प्राइज फावबगी दि अहोंग लेरोय प्राइज दा अहोंग बखरा लेरिबसी हौजिक मणिपुर दा ओइरिबा फिबम असिदगिनी मसिदा मियामना पाउमी सिंगी खनबिदुना वारोबिगनु हाइरे जनेबा मियामना हुजिक लेबाकी ओइरिबा यामना कोइ तंग लोइताद्रबा लेतादबसिदा कोइना पाउमी सिंगी सिदा पाउमी सिफम जुतम ई पाउ जुखोन खोना अखोगी लोटरी सिगी टिकेट जोनबा टिकेट खोबा मयाम सिगिदा अवाबा अचु मयोगनबम लेबिदगी अजना पाउमी सिंगी दमकता लेबिरिबा पाउमी सिंगी नुसिबि अदना कोइना प्राइज अहोंबा लेबा इबसे अखोई कितनी अदना मयाम गापिरगा सुसोय सोजरा कोइ लागिबा अखोगी नोमाइजिंग निमेट नबेम्बर की तांग कुल नुथिन कुंबई ताबसिदा मणिपुर प्रेस क्लब की सुसोय सोजरा इसै नोमाइगी कुंबई अमगा लोइना हाइरब लोटरी एसे अखोगी Ngasi More Trade Center की कन्वेंशन हॉल दा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ना इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोरे का खुसन नदुना एक्सपोर्ट अवेयरनेस एंड डॉक्यूमेंटेशन हाइबसिदा वर्कशॉप अमा पांगथोखरे थोरमदुदा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की वांगांगलोय कौशिक दत्ता ECJC लिमिटेड की ब्रांच मैनेजर सिमरेन सिंबा मियोय कया सरुक याखी पिलू फिल्म्स प्रोडक्शन की नौना पुथोकदबा मणिपुरी फीचर फिल्म सिंगीदको अपंग फिल्म की याइफथौनी थौरम थंगाल कैथेल दलेबा होटल याइफबदा पांगथोखरे थौरमदुदा फिल्म फोरम की चेयरमैन एल सुजाकांत शर्मा सीनियर डायरेक्टर्स गिल की प्रेसिडेंट ओरिबा ISTV नेटवर्क की प्रेसिडेंट पी प्रफुल्लो अमदे फिल्म फोरम की वाइस चेयरमैन ओकेन अमकचमसु सरुक याखी फोरम की चेयरमैन एल सुजाकांतना फिल्म की इमुंग मनुंग लेमिनारिबा आर्टिस्टिंग असी अमुक पुनबा हाइबसी यामना तंगाई फदे पुथोकलिबा फिल्म सिंगी प्रीमियर शो उलकपदा आर्टिस्टिंग अयाम्बा सरुक यादबसी थक्सी खासी वाटपगी खुदमनी अमरोमदा लाकदौरिबा संगाई फेस्टिवल की सरुक अमा ओइना MFDS ता नवेंबर 19 दगी पांगथोकदौरिबा फिल्म फेस्टिवल दा रशिया की अवार्ड फंगलबा फिल्म कया उतकदौरी फेस्टिवल असी फिल्म मरी लेनबा खुदिंगमकना येंगबदा कानागनी हाइखी सीनियर डायरेक्टर्स गिल की प्रेसिडेंट प्रफुल्लो ना फिल्म की लमदा थबक तौरिबसिंगना डायरेक्टर सिंगबु सपोर्ट तौरबा मतमदा मणिपुरी फिल्म असी चौखटपगा लोइनना अफबा फिल्म पुथोकपा ngamgani हाइखी डायरेक्टर की वाखलोंसे थुगाइद्रबा मानो सागचरिबा मागी मंगनानदबु माइ पांग हेना असुम लंबिदा पुसगलो खोनरगदी मणिपुरी फिल्म कैदबगी एखोई हेना माइ पाको रुइथुन नसी एखोई फिल्म मेकर्स से स्ट्रगल ने अखोई थोइदोक हेंदोना अखोई इंस्टीट्यूशन लेजत्रगसु अखोई पिथोक चरबा अखोई इनबोर्न क्वालिटी सेलबा इचिनि मार्क्सु सिंग सागलाइबा पोछि अखोई मसिंगी कोऑपरेशन सि लेत्रगदी अखोइना अफबा फिल्म पुसगलो खोनबदा अखोई हेन अवाम ओइबदुगी वारी मतंगने थमजरिबिसि The Northeast Indian Questioning Conflict and Frontier Kaubalairik asigi aiba Imphal Free Press ki editor Pradeep Phanjobambu okpagi thorom ama Hotel Imphal da pangthokre Northeast Dialogue Forum amadi Center for Social Development ani na sinduna pangthokhiba thorom aduda Pradeep Phanjobamna mahangna ikhiba lairik asi Northeast ki lairiba geographical structure matau karamna semkhiba British na Northeast puloksan jringai mamangda lairamba history kayagi matangda sugaina tamkhi Notice form the guns that also issues jam later, the guns the notice key, the Queen of Columbus, notice Haraga, chicken neck and later, the kind of border question the labor, geographical areas in a column, geographical as a kind of talking on and then a guns ready. So also politics jam later, some had a Queen of Kamaito and a Queen, notice Iran, Mongolia, my mail, politics, my later, let them those in London later,
All Manipur Government Aided School Employees Coordinating Committee gi ngasi phamkiba General Body mifamna ROP 2010 Aided School singda chana handabagi mayokta Congress Party amasung masigi MLA Minister Singh lakadoriba mikhalgi party asigi mirep oigani haiba pumnamak boycott tawnanaba firep lauri hairi Sunaba matam amagi manungda ROP gi kanaba employees singda phangalabadi firep asi handokani hairi hauzik break amatanga muglokjari Changi labor somakpadagi producing aktaba akcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hanga nungayaktaba singidamak amatta ngaraba upaidi Jolip Sire amasung Jolip capsule ruchan minasinabiyo Vinashya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission open. Revision course for SSLC exam start on 8 December. 11 foundation course for class 6 to 10 start on 22nd December. Our toppers are 2nd position and Suzena, 3rd Mbasundara, 6th Gary, 10 Yashna, 11 Selina, 13 Davidson, 15 Sujakanta, 16 Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seat. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Shanghai Festival 2016 के मरी लेना मणिपुर की टूरिज्म डिपार्टमेंट अमदी ICCR की टेंबांग मखादा एंटी थिएटर मणिपुर ने सिंजलांग जदुने एशियन थिएटर फेस्टिवल 2016 एशिया की मसक नायरबा थिएटर ग्रुप के आगलोइना एयरपोर्ट रोड त लेबा एंटी थिएटर मणिपुर की होनेम संग पांगथोक चरगनी अमकोहना ताम नोक्सरी मखाताबा पाउदा बैंक अमदी ऑयल पंप सिंगदा क्यू लेब लिबा मियोय सिंगदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना थकननाबा इसिंग यंथोखरे मियामगी मतंग पांगबो इना थबक असि लोखतपनी हाइना MPCC की सेक्रेटरी S बिरलाना फोंगदोरकले जनता दल यूनाइटेड मणिपुर स्टेट यूनिट की नौना प्रेसिडेंट ओइनाना बाहंकन पावबो JDU की प्रेसिडेंट नीतीश कुमार ना अयाबा पिखरबगी मतुंगदा ngarang सेक्रेटरी ना ऑफिशियल ओइना अयाबा पिदुना थबक थौरम खुसिनखरे हाइदे खुसिनबगी थौरम अदुदा JDU की नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज अरुण कुमार सुसरुक याखी पनबयाई हंखन पाव ममांगदा कैबिनेट मिनिस्टर फावबो ओइरमलबा मियोइनी Thadau People's Liberation Army की कादरनी हाइबा अमा सपरमेना पुलिस स्टेशन की मोंगजोल खुलदा असम राइफल्स का खुद थोकने हाइबा थौदोक्ता लेखिद्रे थौदोक असि ngasi ayuk pung 8 minute 15 rom chatpada thokibani लेखिद्रबा मियोय असिगी ममिंग थांगजोन सिंगसन चाही 15 अपोकपा सातना सिंगसन कैथेल मानबी मिलिटरी कॉलोनी दगिनी हाइरी मंगोंदगी A1 राइफल अमा मारू कया मरुंगा कोनना फंगले असि बहक्सांग पुलिसना लखतलगा पोस्टमार्टम गिदमक रिम्स की मोक्ता थमख्रे थासिगी कुनिथोइदा दिल्लीदा पांगथोकदौरिबा पार्लियामेंट मास्टर सरुक यारुनबा KISF अमसुंग SII गी SFI की मेंबर याखुमदोय ngasi इम्फाल थादोखरे मणिपुर की हाउसिंग नेशनल हाईवे दा ब्लॉकेट तौबदगी थाव फंगदबा मही तंबदा अपनबा ओइरकलिबा सेल असोइबा लैतबदगी दुकान कैथल सिंह थोंगलोनरिबा असि कोहनबसु यूनियन मिनिस्टर उनदुना तक्सिलमगनी थाव अमति सेल असोइबा लैतबदगी पाउचे फोंग्रिबसी गवर्नमेंट यंगसिनबिदुना खुदक्तगी पाउ फोंगनना होटनेबियु हाइरी हौजिक सानबगी पाउ मुख फंगबिगनी ngasi sanabagi pauda घरी दलेबा ब्लॉसम स्कूल की इंडोर शूटिंग सेंटर अमा हांगदोखरे थौरमसिदा नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ऑनररी सेक्रेटरी M राजचंद्र स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के एडवाइजर L इबोमसा मणिपुर राइफल्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट N इंद्रजित अमसुंग सेक्रेटरी इंचार्ज N राजेंद्र सुसरुक याखी नागालैंड हंदक पांगथोखिबा ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप का अम्फा अमसुंग फेडरेशन की अयाबा यावदना मैच कंडक्ट तौरुबगिदमक मणिपुर की रेफरी अजित कुमार मैतै कंगजम्बु अम्फाना था अहुम सस्पेंड तौखरे अयाबा यावदना मैच कंडक्ट तौरबगिदमक हानसु रेफरी खरा सस्पेंड तौखरबनी हौजिक मखाताबा सानबगी पाउ बोयाई निंगथौजमदगी अमुक फंगबिगनी
ngasi sanabagi makhataba pauda State League Football Taramatu Shuba Manipur State League winner team singi sanakiba ahanba semi final match da sahi sigi Taramatu Shuba Manipur State League table da ahanba position takiba Neroka Football Club sangapamna taruk shuba position takiba nako nambun mapal bu maithibu piduna final sangkhre All Manipur Football Association na sinduna Imphal gi mapal kangjibung Khumman Lampak Artificial Turf Ground amadi Khumman Lampak Main Stadium da Khomukcham Ingosa Singh Memorial Trust ni sponsor tawduna mamang thagi August ki tang 13 digi state asigi masak narba team taranithoi na saruk yaduna chathariba sahi sigi Taramatu Shuba Manipur State League ngasi sanakiba winners team singi ahanba semi final match da Neroka Football Club sangaphamna nako nambur mapalbu gol mari amada maithiba piduna final sangkhibani Neroka Football Club sangaphamgi mai papagi goal singadu Singam Subhas Singona match ki humphumari suba madi marfutara suba minita goal ani sankhi atopa goal ani aduna KSS Malem nganba maite yamadi M Govinna match ki kuntha taruk suba madi marfutare suba minita chanduna match asi mai pakhibani maithi horba nako nambur mapalgi amatangarba goal adu TS Mudhu Mangolna match ki humphutara nipal suba minita penalty da sankhibani match asida nako nambur mapalgi sanroi CIS Rosanda center referee na unsporting behavior kidamak yellow card utki ngasi sanakiba match asigi conduct tokiba official singdi center referee da L Priyoberta assistant referee 1 PS Lanthoiba assistant referee 2 Joy Singmon sang amadi 4 official da SI Suresh ni match commissioner na James na oiduna match asi conduct tokibani hayeng nungki pung ama makhai tabada loser team gi quarter final match oina mamang chahi gi champion M Khabam amadi runners up takiba FC Jalen Sadar Hills ka sanaragani Winners Cup sahi asigi kunmathoi suba Winners Cup ki ngasi sanakiba match da DM Rao Awang Sengmaina AFC Swarchampur bu maithibu piduna semi final sangkhre semi final da District Sports Association Kachinggi Youth Progressive Organization Soraga sanaragani All Manipur Football Association sinduna Manipur gi tongan ba district sing amadi subdivision singi Football Association amadi Sports Association singi khwadi makok thongba tournament ki winner oikhiba team taramathoi na saruk yaduna home and away basis ta mamang thagi tang 13 tigi Babina Healthcare and Hospitality Private Limited na sponsor tawduna pangthokliba sahi asigi thangjam Birasandra amadi Maipakpi Memorial kunmathoi suba Winners Cup ki ngasi sanakiba quarter final match ta DM Rao Awang Sengmaina AFC Swarchanpur bu penalty da maithibu piduna semi final sangkhibani team maniwang na apiba matamda goal ani sanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide tawada DM Rao Sengmaina AFC Swarchanpur bu goal taruk ahumda maithiba piki Thasigi Tangkunda District Sports Association Kaksingi Youth Progressive Organization ki home ground oina Sora ground da Thasigi Tangkunda anagani Gymnastic Unit Ipan gi nupa amadi nupi gymnast marfutara na saruk yaduna ngasi dagi Khumman Lampak Indoor Stadium da Kuntranipal Super Sub Junior amadi Senior Artistic and Aerobic State Level Gymnastics Championship haukhre haudobuki thoramda hana kadagi additional chief engineer oiramba ke Manoranjan All Manipur Gymnastic Association gi President Dr. S. Santi Kumar Youth Affairs and Sports Department gi Assistant Director Coaching T. Thauba amadi All Manipur Gymnastic Association gi Vice President K. Ibuhol Sharmana thoramba pusing oiki ngasi ahobo numit ki pangthokiba sahi taragi nupamachagi bolting table da United Youth Club Laringbam Laikai gi Endeavor Sharmana ahanba Henjuna Youth Organization Laringbam Laikai gi P Tokyo amadi United Youth Club Laringbam Laikai gi TIS Khelembana ahanba anishuba amadi ahum suba position takhi category sigi floor exercise gi pangthokiba da Henjuna Youth Organization Laringbam Laikai gi MD Isad Ali na ahanba United Youth Club Laringbam Laikai gi Endeavor Sharem na anishuba Amadi Henjuna Youth Organization Laringbam Laikai gi PS Tokyo na ahum suba position takre sahi taragi nipi masagi floor exercise gi pangthokibada lamyan ba pakhang konung mamangi Ais Tanuja Rising Club Bisempur gi O Bandana amadi unit asigi and Irina na ahanba ni suba amadi ahum suba takhi category asigi bolting bing gi pangthokibada lamyan ba pakhang konung mamangi Ais Tanuja na ahanba Rising Club Bisnupur gi and Irina na ni suba amadi unit asigi
asigi O Bandana ahum suba position taki sahi Nepalgi Nupamachagi floor exercise ki pangthokibada NPSS lamsangi Ice Premraj Henjunha Youth Organization Lairengbam Laikai and Deepak Amadi unit asigi TU Henbana ahanba ni suba amadi ahum suba takre category asigi balancing beam gi pangthokibada NPSS lamsangi Geresmi pangabamna ahanba unit asigi Anjori pangabamna ni suba amadi Young Progressive Club Tael Kolom Laikai L J na ahum suba position taki category sigi floor exercise gi pangthokibada NPSS lamsangi Geresmi pangabamna ahanba Young Progressive Club Tael Kolom Laikai K Prinsila na ani suba amadi NPSS lamsangi Anjori pangabamna ahum suba position taki Cricket Young Welfare Club Langthapal na sinduna Langthapal Public Ground team tara taruk na group ani thongna khairokuna tha sigi tang tara mari dige sathariba YWC Trophy Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta team Medellin Wangkhaina Eagle Eye Khetrigau run mapalda maithiba pikre team Medellin Wangkhaina toss ngamduna ahanba batting tawada over tara manga da wicket tare turaga run humphunipal lokhi masigi pakhumda ani suba batting tawkhiba Eagle Eye Khetrigau na over tara manga da wicket mapal turaga run yankhai mapal loduna match asi maithi khibani match asida team Midland Wangkai ki sanaroi hero jitna ball kumari da run kumari loduna man of the match takre chathariba tournament asigi ani suba match ki sanakibada Sunrise Yaripokna CLT Singamaibu wicket tarukta maithiba pikhi CLT Singamai toss ngamduna ahanba batting tawada over tara marida wicket tare turaga run yankai tarukhak lokhi masigi pakhumda ani suba batting tawkhiba Sunrise Yaripokna over taraga ball marida wicket marikhak turaga apiba target adu yogduna match asi mai pakhibani match asida Sunrise Yaripoki Bisalna ball kuntra marida run kuntra hundoi loduna man of the match takre hayeng ayu pung mapal tawada ahanba match oina Pioneer Club Langthapal amadi PYWA Nambol ka sanagani ani suba match nungthil pung tarani thoi ga makhai tawada Sonalika Konung Mamang amadi team Medellin Wangkhai ga sanagani tuna ahanba batting tawada over tara hundoi da wicket mapal turaga run yakhai mathoi khak lo kang Wainam Kendra Kangkhutna Thongju Kendra Kangkhut pu maithiba biduna Hunger Marches Kendra wise Likam knockout Kang tournament ki semi final sangkhre ibodong werang popo Kang committee ne sinduna tha sigi tang mari dagi Kangkhut tarani thoina group mari thokna khairoktuna ibodong werang popo sanglen Kangchang Kawada sathariba Hunger Marches Kendra wise Likam knockout Kang tournament ki ngasi sanakhiba ani suba quarter final match ta Wainam Kendra Kangkhutna Thongju Kendra Kangkhut pu Panjil taramapan mapal da maithiba biduna semi final sangkhibani hayeng ahum suba quarter final match ta Kaisamthong Kendra Kangkhut amadi Nambol Kendra Kangkhut ka sanagani Thakasari boyai hauzik makhata na ngasi nongmagi oikhiba ing asagi paw mu phangbigani ngasi nongmagi oikhiba aing asagi pawda ICAR Lamphel Patagi phangba pawgi matung ina ngasigi khwadiki sakhiba degree Celsius 15.3 khwaidigi ingba degree Celsius 8.2 nungshita yawba ising manilgi sang ayukta sada marfutara mathoi nungthilda sada yangkai oiki ngashigi nong chukhide Aroibada maroiba paw amuk lupa samanga sa PMS sunising chapi satna kidabadagi newspaper house singda daitheng ama lakbadagi ngasidagi Imphal da pawse sing phongba leptana khongjang changsin khre Sadar Hills isugi matang da Sadar Hills ki Congress Councillor Taranipal design tokre amadi BJP ki ticket pigani haina sel sauna demand tawramba miyoi ani miyamna phaduna police ta sinakre Ngasigi winadi ICB na pizaba Manipuri paw matang sa dalo sinjari miyang kabili pa punamakpo amukahino kulungjari